Nguye lo mthakathi lo lobulala umntwana nami. Nguye lo mama lo. Mama mina semthakathi. Mina sengithakathi. Ayingambambi. Mama ngicela ehlisa umoya. Umuntu omdala mama. Umntwana nami ngimnqwabile manje uhlela ukhuluma. Okay, umuntu omdala. Uzomtshela kahle ukuthi umama uthi kuthina ngathi walahlekelwa ingane yakhe yashona. And ishona ngoba isuka lana kwakho. Ingane yakhe yadla amazimba. Lapho bekunamazimba bekuhlangane izinto. Amazi khona la abafundi. Ngiyami nje kuphela lengane lefile la icrash. Wena kuthule. Shothi ujwayele vele ukuthi ubulale abantwana bebakuthule. Waye ungathathwanga ngamapolisa ngoba wena ngumbulali. It was a mistake and ngihlala labantwana. So ini bazwisisa bayakwazi ukuthi umuntu omdala akhuluma iqiniso. Molweni mandizibulisela lapho kunini nonke emakhaya. Elami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Jonga abafethi namhlanje ngibhalele ngumama lana unendaba ebuhlungu kakhulu edabakisayo. Kodwa ngifuna ukuthi ngibe mude mina ngoba ukhona la ecala kwami. Mama kunjani? Ngiyaphila kunjani bhuti wami? Ngiyaphila mamakhe. Igama ngibani konje umama ngifuna nje nama viewers wethu understand. Ngihlezi phi ngakandlovu Sibongo. Okay mamakhe. Ngifunda imessage yakho mama ngayibona idabukisa kakhulu sacela ke nabo Mr John sathi masiphuthume sizofika la kuwena sizokunceda. Bengisacela usichazele ukuthi why usibhalele namhlanje la eshowini. Ngibhalele iJozi Baskop nginenkinga la ngashiya umntwana nami ecrash umuntu longisebenza emakhishini angihlali naye umntwana nami so ngithema ngimshiya ecrash umntwana nami ngathola umntwana nami lapha ecrash ugogo wase crash abeke imazimba eceleni kweAlprim ngoba umntwana wavele wathatha umntwana amazimba wawadla watholakala umntwana sekagula kwabizwa iambulance so mayibizwa iambulance ugogo lo wase crash mangimbuza ukuthi umntwana uwadla njani mazimba wona ukhona umnikazi wecrash ungagadanga abantwana ngoba mina ngishiya umntwana nami ngoba ngikuthemba kuwe une crash so then ngatholakala ukuthi ugogo naye akazi makasho uthi akazi ukuthi umntwana uwadle njani amazimba lapha yana bengabonanga kusaceleni kwepoison so ngibhalelene nine iJozi Baskop ukuthi nizongisiza ukuthi ngoba since nginale case leyo ngaya epolice station ngovula icase bangitshela ukuthi bazoza kimi mara uma ugogo lapha ecrash solo usayivulile icrash ngapha ngishonele umntwana nami ngimnqwabile akazange eza kimi ugogo asho ukuthi okay manje ngoba ushonele wena fanele senze 1 2 3 ongizosiza ku 1 2 3 akazange eza since ahlela umama lapha ecrash uloku yazula mina ngapha ngisebhlungwini umntwana nami ushonile. No ngiya umuntu omdala mabe kufonela wena bewungekho and then ingane ishonele esibhedlela mayifika esibhedlela ngoba yaphuthumela iambulance. Yeah ishonele esibhedlela bathola ukuthi udle emazimba ahlangane neAlprim poison. So then mangibafonela bona ngifonela abanikazi becrash bathi bazoza kimi ababuyanga ecrash kimi ngingaqwaba umntwana nami ngi1 ngizihluphekela ngisebenzele emakhishini so ngiyaqela iJozi ngicela ukuthi ningisize abubhuti wami ngicela nje usizo ukuthi siye lapho kulogogo loyo ngoba solo icrash uyayirana iyasebenza yabo mina ngapha ngisenhlungwini ngishonelwe. No ngiyakunderstand umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni wethu ukuthi sincede. Uke waya mhlambe emapoliseni mama wabuza ukuthi kwenzakalani ngale case what because I believe ukuthi umntana mayini ngabe kunomuntu opoisoniwe amapolisa need to be involved and kwamele kuvulwe icase yawo lo mama uke waya emapoliseni wabuza ukuthi mhlambe amapolisa nangumuntu khona uhleli lapha endlini and mina ngishonele ingane. Ngike ngaya epolice station bangitshela ukuthi icase yami basabhizi ngayo bazobuya kimi since ngingwabile abazange babuya amaphoyisa kimi necrash solo isebenza iyaqhubeka and awukazi uye kuyo ugogo yombuza angaze since ngicina ukukhuluma naye lesikhathi ngine case ngoba bengisenhlungwini ngapha ngishonele umntwana bhuti wami so bengidinga nje nina ukuthi niyongisiza lapho kule case le. No hayi mama ngiyakunderstand ngoba usho ukuthi sikuncede siJozi Baskop siyobuza umama sokwenza njenga ucela mama ne Mr Jones Mr G hi let's go. No mama ibhlungu le ndaba umuntu omdala ne cha angazi ukuthi why abantu bomthetho nabo bezoyenza kanje mama ukuthi isituation beyibona ukuthi i very bad like this beyiyekelele kanjalo ilale ingane yakho konje uthe beyinanga ingane yami beyina 2 years baba
Oh, bekusasengumntana omncinci mama. Umntwana omncane kakhulu gogo futhi ngisebuhlungweni nje ngendlela lesimanga ngazi nokuthi fanele ningisize ngiyaqela bobhuti wami ningisize siye lapho kule creche sive lo mama secreche ukuthi uqabangani njengamanje. Mara ngiyakubona konke lokucabanga mama ngoba ayikho into kumele icabange la. Kumele ethathe ama responsibility for i-action yakhe. Angeke ukuthi manje umntana edla poison kwakho expect ukuthi ubani onezimpendulo ngoba umuntu onezimpendulo uyena. Sorry bhuti wami yiko la kule creche lesingena khona la. Oh kulo muzi lo. Ya kulo muzi wona lo. Okay. Ngiyo i-creche yakhona le. No ayehlisa umoya. Thola khona lo mama lo. Yehlisa umoya umuntu omdala ngicela nje ukuthi singali masifika. Nguye lo mthakathi lo lobulala umntwana nami nguye lo mama lo. Yehlisa umoya mama. Yehlisa mama ngicela ehlisa umoya Uyazi? Nguye lo mthakathi. Mama Mina sengimthakathi. Mina sengimthakathi. Ayingambambi. Mama ngicela ehlisa umoya. Umuntu omdala mama. Umntwana nami ngimnqwabile manje uhlela ukhuluma. Okay umuntu omdala ngiya-understand angithaselanga uzokula sokhuluma kahle nomuntu omdala sawubona mama ninjani. Ngiyaxolisa mntanami. Mara indlela afike nayo. Yo ngiya-understand na. Yebo ngiya-understand umuntu omdala. Bengicela nje if you don't mind umuntu omdala sihlale nje la phansi. Angazi umuntu omdala because ngiyabona ukuthi ninemsindo Mr. Chance. Mama ngicela nguye lo mthakathi. Yazini. Uzongitshela kahle. Yazini. Mara ungilethela abantu la. Uzongitshela kahle. Okay. Ukuthi ungitshele. Yes. Okay bantu Uyadelela wena. Mthakathi nyane lo. Okay sharp mama ngicela sikhulume naye kahle ngiyacela umuntu omdala. Ngiyakuqeda mina ngiyakukhinya Okay ungamqedi mama ninjani umuntu omdala. Ngiyaphila le. Ngiyaphila umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi sivele singene singakhuphi nezigcoko la kwakho mama. Inkinga nje sibhalele umama lana mama. Uthi unenkinga ngiyabona ngoba the way onomsindo ngakhona mangathi ekuchazele yena uzofuna ukuyiqala phansi futhi eras. Mama umama uthi kuthina ngathi walahlekelwa ingane yakhe yashona and ishona ngoba isuka lana kwakho. Una icreche ngithi? Yes nginayo icreche. Ngiyimi umnikazi wakho. Oh umnikazi wecreche. Yes. Okay mama ingane yakho uyayazi kodwa lesikhuluma? Ngiyayazi. Umuntu omdala kamind ukuthi engichazele ukuthi kwenzekani ngengane yakhe mhlawumbe. Uyabona mina abantu bayebuyisa ingane zabo la. Ngiyamazi umntwana lo. Wabusa ingane yakhe. Ingane yakhe yadla amazimba. Lapho bekunamazimba bekuhlangana inhlangane izinto. Amazi khona la abafundi. Ngiyami nje kuphela lengane lefile la icreche. Wena kuthule. Shothi ujwayele vele ukuthi ubulale abantwana bebakuthule. Okay asiyoqala. Yeah uzositshela umuntu omdala mayengabe yini manje ngephezu kwami. Ufuna ukukhuluma yini ngephezu kwami? Okay ukuthi akusiyoqala leyo ngane. Yebo okay. Ubuhlungini wena uhleli udla kamnandi la ngicela yes share. Ngifuna ukunderstand mama ukuthi uthi wena bekunamazimbe la kwakho abantwana badla angithi wena on icreche. Umuntu omdala abantu bazisa abantwana ngokuthemba la ekhaya ngithi ukuthi uzonakekela abantwana babo and uzobagada. Le peri umuntu omdala ibiye yakho ngithi. Yebo. Yokubulala amagundwana akhathaza wena. Yebo. Ama snake ikudla okudliwa ngabantwana. Yebo. Kwenze kanjani umuntu omdala ukuthi wena njengomuntu ogade icreche nogade ingane ubone ukuthi nayi iperi duze namazimbe abantwana endibancinca bazinext bengayibona lento bethi hayi mhlambe yini drink pop lento something akufiki kuwe njengomuntu omdala othi ufundile yena and iowner of icreche ukuthi hayi bafethu ngicela ukhuphe lento lene lapha ngoba kunabantwana bazoyidla without noticing ukuthi into ezobabulala akuzange kwafika kuwe lokho mhlambe emqondweni. Hayi kufikile baba angiyali mara ukuthi nabantwana la yazi abantwana bayabamba ngiyabona yibo bayenza ukuthi into le iyohlangana nani namazimba lawo so mina ngathatha nje. Yes kodwa umuntu omdala angazi ukuthi uyangiva na umbuzo wami because umbuzo wami yebo yazi bengifuna ukuthi unakekela izinto zakho angeke wena uyenze ukuthi ngakuye wena umuntu omdala akuye wena ngizama ukuyihlonipha ngizama ukuyihloniphisa mina umuntu omdala uyangiva the way ngibeka ngakhona ngizama ukuyihloniphisa kodwa ngendlela leyo ishoyo umama yilo mbuzo wami kahle ngoba mina ngiyakuhlonipha and ngihlonipha nje ukuthi kungabi ngathi mina ngiyadelela kodwa umuntu omdala ubekhelesi uright umama ubukhelesi lobo angeke ubone uthi ngabantwana uyibeka kanjani iperi phambi kwamehlo abantwana yilo mbuzo wami kuwena.
Ya kuyenzakala ngiyali. Kuphi kwenzakala kweyiphi province mhlambe or komuphi umhlaba? Ukuthi umuntu ogadi crash evele yeke iperiperi careless kwenzakala komuphi umhlaba Mina lo? bengifuna ukulwala amagundane nodwa abantwana. Ulwele abantwana manje kufe umntwana nami manje ngibize ukuthi bobhuti bazonginceda lapha bangisize ngawe Wenzani ke umuntu omdala ngoba sekashonele umntana usisi wabantu and uthi uke wakufonela ngithi ukuthi umntana usekashonele Ungifonelile. ngoba wasuka la wathathwa iambulance kwakho uyakuvuma lokho Ngiyavuma. ubama usesibhedlela wafika washona Yebo. sekashonile awuzingani ke uzithobe ubuye uzokhuluma naye or ube khona mabengcwaba nani because umama ngithi uthe azange bekhona akaze wabeka nenyawo lakhe akaze walibhaza nje nakancane endlini uhleli nje noma ngidlula nje uyangibheka nje akasho ukuthi ngizoza or ngenzeni akenzanga next nasemngcwabeni akenzanga nasemngcwabeni or uthwele ngomntana kamama mama because manje ngiyakubona the way uphendula ngakhona ngathi lento ayichokumisi No uyadelela lo. udelela ngokuthini ngokuthi ezoshiya uNkulunkulu be. umuntu Mbizanga ukuthi abuyise umntana ke crash. so mongambizanga yiko ube careless wena ukuthi unganakekeli iperiperi yakho ezobulala amagundwane yagcina seyibulala abantwana uhappy ngaloko awusayingane emngcwabeni ke Bengisabela impilo yami. ukuthi izokwenzani Bazongishaya. bazokushaya why ungathathwanga ngamapolisa ngoba wena ungumbulali wabribile mhlawumbe Angiwabharibhranga. Ngikhuluma iqiniso. ukuthini i-statement sakho besithini mawubhala i-statement Bathelile ukuthi it was a mistake and ngihlala labantwana so bazwisisa bayakwazi ukuthi umuntu omdala akhuluma iqiniso. muntu omdala angazi nawe uyasazi nasi iJozi Bioscope ngiyakuhlonipha muntu omdala kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela Usithi mina ngikhuluma amasimba manje. yazi muntu omdala uzoyibeka ngendlela oyibeka ngayo wena muntu omdala ngoba angeke ungitshele ukuthi wena umntana uyashona wena ubuye uthi awusuthixo wena why ungashonga ukuthi awusuthixo the time uthatha imali yakhe leyo ibhatala ecrash yakho Manje ukuthi udlile kumama wakhe ke lizo because ngithe kunomuntu wamagundwane selithi yimi uvele waphakama lo muntu wamagundwane yena besiyaphi umntwana ibamba amazimba besiyaphi yazi muntu omdala yazi ngiyakuhlonipha ngathi uyabaza Mr Jones ukuthi benzani umuntu omdala yazi wena sewuzosindela nje ukuthi umuntu wesifazane and ngugogo otherwise besizocela ukukubhabhathiza kancinci ngoba awukho right siyahlangana phambili right line clock uphelele phelele ke ufuna ukubona nanzi ziphelele awuphilanga umuntu omdala awuphelelanga wena awukho right you are sick and mad I'm not ngiyakubona bakuthemba kanjani abantu abadala ngabantwana babo wena nje ngithemba shame ngani ngento zami unawo ama qualifications oqala ukuthi uvule icrash yes akuphi ngicela uwalande ngicela uwalande umuntu omdala otherwise ma ungawalandi lama qualifications siyakuthatha sihamba nawe ukuthi ufuna ukubona into zami ngafuna ukubona into zami no thina siJozi Bioscope usebenza ngomthetho mamela thina sisebenza ngomthetho angithi wena lamapolisa wakho lamapolisa ahlulekile ukuthi ekuthathe wena ngithi ahlulekile awusile vele usile nami ngiyakutshela ngiyakuhlonipha mara awudeserve ukuhlonishwa wena awudeserve ukuhlonishwa wena awubambe lama asifuna ukuthi mawufika ejele at least amazaza wakhe be right Mr Jones hold this one basithengile bayivulile icase angithi bazohamba bakuvulela icase angithi why uhleli la ungaboshwanga ubani wena why uhleli la ungaboshwanga mina umuntu omdala be umuntu omdala yebo uyazi ikhona ijele bamthatha umuntu omdala ofana nawe uzoshonela lapho ke umuntu omdala sizokuprova namhlanje Mr Jones let's take this lady cabanga siyadlala wena cabanga no mama somkhupha lento enayo mina sihambe ku ejele sokufaka emotweni wena usidelela kabi akunabantwana ecrash la namhlanje ne akunamntwana la akuvaliwe balele kuphi la kuvale khona namhlanje aba-attend vele usenza ngathi sizilima no mama asambe Mr Jones put that bastard lady inside the car umthakathi ndini wesifazane mama ngicela ungichazele before sihambe siye sibalandele emotweni uthi konje uthe kunexesha elingakanani yenzekele lento le 3 months manje 3 months manje and wavula waye pho emapoliseni abayenzi next lokufanele ukuthi ngiyenza bangisizanga ngalutho that's ngibhalele nini ukuthi nizonginceda ngiyacela mama ngiyakuthembisa thina siJozi Bioscope lo mthakathi ndini lento yenze kuwe ngifuna bemshange life in jail thina somsubmita ngokwethu and sifuna ukuyilandelela le case sazi ukuthi why bemshiyile because kukhona into edoji and angi-understand mina njami ngiyacela mani ungifakele umaweleti ngapha ekareni ngiyabonga kakhulu lo mthakathi nimeke sure ukuthi akabaleke or disappear ngoba bathenjwa nalabantu
Niyabona nani Mthakathi angazi yini lo mama lo. Yazi ngiyazama siyafika lana ngizama ukuthi ngizithobe ngizehlise ngizama ukukhuluma naye njengomuntu omdala. Mara ngitshela ukuthi akasingithixo yena. Ngapha sihamba nomuntu oshonelwe. Awufikanga nasemngcwabeni ucabanga ukuthi yini bafethu lo ngiyanithembisa so make sure ukuthi thina siJozi Bioscope siyadiga more into this case kuphume nalabantu nalamapolisa laba bafika bathatha istatement la bazowakhupha ugogo uzowakhupha besibonisa ukuthi bamusaphi kweyisiphi police station kunabo bani abe-involved so kwazi ukuthi sifike to the bottom of this case. Mara ngiyazi bafethu ukuthi whether una 130 years uzoboshwa mawuyenza ubulele. Asingeke abantu behlale nomthakathi la nalezi ngani lezo kwamela abazali babo silandelele bekhuphe nje bengasabafundisi la ngoba akusekho iyavalwa le ndawo kahle kahle. Mawunenkinga efana naleyo mfethu nawe lapha emakhaya cela usibhalele ku josiebioscope.co.za email yethu iyasebenza all the time bafethu or usifollow all across social media on Facebook, Instagram sikhona bafethu.